Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kaslasan payla amamati ni Diana iti impudno ken kuana ni Bakit Ansing. Nga isu ti pudpudno abaknang. Insingasing nga rod ni Bakit Ansing ang mapandagdigos iti baybay. Iti daytamot lagundaway, as-asaran ni Doña Dolores ni Lindon. Nako na tinaud-udi nga awan ti panawon na ang makisarita ka ni Doña Dolores. Ngem intuloy lata ti Bakit nga asaran ti baro. Nakabil manen ni Mr. Fortesa ni Lindon. Gapo ta di na nagustuhan ti panagsarita ti baro. Iti sabali abangir, agplan-plano manen ni Ruben a rumaot kadag iti hideout da Mr. Fortesa. Isungain sagana na dagiti igam na. Kabayatan na, agsarsarita da General Barbosa ken Mr. Fortesa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Di kagdanag, Mr. Fortesa. Amumeten ti kalidad ko. No siya, ti... Oh, apay General. Adamang sipsipot ka data, Mr. Fortesa. Ang mga ano nangag na dagiti saritaan ta. Siya kung ti makamukan ko na. Okay, General. Nunasken apatayam jay nagsipot. Arambidan. Matumpal, Mr. Fortesa. Jag kayat nga dag-traitor iti grupo. Ang mga nuday tapay ti maisalapad katagiti ganwat ko. Agtignay kan, General. Kanyater aramidam iti saan unay nga dayo. Sipsiputam ka diti pa nagsarita mi ken ni Mr. Fortesa. General, naira na lang limapasak iti lugar na pagsarsaritaan niyo. Jak mamati. Anya tinangig mo, Unyol. Awan, General! Patyanak ko ba? Jak kaya ti ulbod. Iso nga ibagamlangan no anya tinangig ka napaliiw mo. Agsasawa kitipod na, General. Awan tinangag ka napaliw ko. Kasta? General! General! Masyan ka kumanganyag. Di na ko mapatayan. Talagang awan ti sa palihan ng ikaw. Hindi pa nagsarita yung kini Big Boss. Matay ka ng Unyol. Ninong, di mo paltugan ni Unyol. Ikanak itinapintas arason. No apay adi mo kaya't apaltugak da ito'y ataw. Imbawn ko ang mga iti inumak nga arag. Naira na alimabas iti pagsarsaritaan nyo kini Papa. Boss. Aniya? Di mon ipaturungkan ko na ti paltug mo, Ninong. Siya kon ti makaamu kini Unyol. Boss Linton, kung nagnog ka ni Busanak itayan, agyamanak, tenispal mo tibiyag ko. Saan ka di nga imbagakin ka nga agan anat ka? Apay anak parang kakadakwadang agsasarita, ha? Diyak yung pagarop, amasiputan nak ni General Barbosa. Boss Linton. Ala, urnuso mon ti bagim Unyol. Uray ka lang nakaisbon. Gapoy tinakaro apa nagbutang mo. Boss. Baliwam tumanan ti agpaliiw, ah. No addakarkar na ang mapaliw mo. Ibaga madagos kanyak. Nawatam. Boss, nawatak. At dalakit di sabali ang nagsaritaan da Unyol kan Lindon. Madlaw ko asabalit itigtignay da. Kabisado kon ti ugali da italindon. Kanyak pa'y lamalipatan ti panang dangdangran na iti kanyak ijay mansyon. Siniriban nak, kat inagaw na ti kinabaknang ko. Nakuna na pa'y kanyak nga awan ti amok. Agkakasakit abalikas dagitim bagbaga na kanyak. Nagsaga na ka ita, Lindon. Balsan kamat. Tapno marik nam dagiti saom nga impay mo kanyak.
iti daytoy nga aramidak. Sigurado, akabilan na ka, tiamam. Sigurado ka iti dayta nga ipagbagam, honey? Uwan, honey. Nasiputak ti panagsarita dalindon kan unyol. Kasla da plan-plan wenda nga aramidan kontra kan ka. Saan langan nyagar aramid iti saan anasaya at nilindon? Gapotas siyak ang mismo timang patay kan kuana. Oh, honey, saan mo pa yapat patayan ni Lindon? Bugbugam lang, tapno makarik na, iti sakit. Talaga saan nakabumdeng amang patay kan kuana? Iti kanito nga agaramid iti saan anasayat. Kabalam apatayan, ti mismo nga anak mo, honey. Wen, honey? Patayag tawanan bain no kontraan na dagiti pagayatak. Honey, Awan ti asino man namang kontra ka dagiti pagayatak. Siya ti mabigbig-big a leader dagiti sindikato. Isu aron bang laeng nga respeto dak. nabilag kagayam, honey. Talaga, honey. Oray asino pa'y Poncio Pilato ti makibiyang. Patayag. Awan ti pilpilyak nga oray napatag iti biyag ko. No may papan iti kwarta, sana parikot. Basta ramiden nyo amin na kayat ko, amigo. No da parikot yo. Siyak lang ti pangibagan nyo. Wen, amigo. Itamat lang. I-transfer konti kwarta iti bank account mo. Bye. May patungpalan ti kayat ko. Mangrugin ti operasyon dagiti illegal na negosyok diti pagilian. Nagtignayan dagiti kakonsabos ko. Pasig at dagiti big time sindikato tinang suporta kanya. Honey, makumikom ka ita ang makisarsarita iti cellphone. Wen, honey. Dakilagata dagur oray kanyak. Iti kanito amang rugin to operasyon dagiti illegal na negosyo. Wow! Dakalagatan ko na, honey. Wen, honey. Dakil agatad. Bilyon ti sumbreg kadagiti account ko. Iti lasod laeng ti may sa lawas. Anya? Honey, kayat mo ka di nga itimplan ka iti kape. Apia si kape ti mga ramid kat nagadumat dagiti buyot kung agtimpla iti kape. Kayat ka pagserpian, honey. Ipay ko tinan-anay a serbisyo kan ka. Anya? Siya kundi mga sikasukan ka, honey. Ibagam lang nadda ka sa pulam, ta siya kundi mga ramin. Nasken ti panaganat ko. Saan ladag iti grupo ni Mr. Fortes at ikalaban ko? Ano pong nakpahin nagiti pan nakabag iti lintag. Nailat ti pagdakdak iwasak. Limitado ti panagrawar kong agpaliiw. Ngam panunutak no niya ti rumbang aramidak. Tapno nalakak lang ang masapulan no sa dino itan ti ayan ni Lindon. Kastagayam, senyorita. Kunak no na po kawan anamin pinsan ti kinabak nang yun. Day tamot ti amok manang salya. Nagsingpat at talaga day di papa. Dinak binaybayan. Senyorita, Babaan ka ni Auntie Ansing. Naidulin dagiti kinabak nang day di papa. Ad dapay arimang ay dagiti negosyo day di papa. Gapo ka ni Auntie Ansing. isumat lagayam akanayon anaragsak ni Manang Ansing. Gaputa di na pagparparikutan ti kwarta. Wen garwad, manang salya. Nagsingpat kada tayo ni Auntie Ansing.
Iso timang tultulong kada tayo. Celia, Diana, ang digos kayo mutag. Umay kayo. Wan, auntie. Sumaruno kamin ka ni Manang Salya. Ala, agdigos taman laangan, senyorita. Itay pa'y nga agay-ayab ni Manang Ansing. Wan, Manang Salya. Uray no addaak dito resort. Saan nga agtal na ti panunot ko? Mariribukan akpay lang aging gaita. Kaya't ko at tulungan ni Ruben iti panagibalas na. Nang runa, kat simang peten ni Mr. Fortesa, a leader dagiti sindikato. Agbalin man ang nariribok ti entero a probinsya, gapukan kwa na. Apay akas to iti mapaspasamak. Kunak no inutan amalpas ti parikot me. Ngam kasla agrugrugi manan. Ngam aginggat si bibiyagak. Kan kabaalak ti lumaban. Bayabayak ni Ruben. Tapno saan ang maisagmak. Mabit man lang, Doña Dolores. Apay ka di, Linton. Surusurutin na ka di. Ha? Apayan ako namti kasta. Itay adda ijay beranda. Adda kamat iti saan unay nga dayo. Pasaray kita anak. Adday ta kamanen ako nak, Linton. Managatap ka talaga. Anya ko manodaak iti saan unay nga dayo. Amangan no palpaliiwan nak. Saan? Apay ko mga ramidak dayta. Pagan ano ka kumamat apaliwan. Nagpuskol at talaga ti panagrupropam, Doña Dolores. Ibang bantay mo ti bagim kini papa. Kayan ayat ko ni Papam, Linton. Awan ti maramidam, nagtalinaod akon dito'y safe house. Pumanaw kakit din. Jak kayat. Pumanaw kan kunak. Jak kayat kunak mat. Buisit ka talaga, Doña Dolores. Mabuisit ka kanya. Katawan mo ti madingar aramidag kan ka. Saan da ka akasapulan dito'y safe house? Kasapulan nak ni Papam. Iso adinak mapapanaw, Linton. Tandaanam dayta. Boss! Nagunag man ti pampanunutan. Apay ka di. Kaya't ko apatayin ni Doña Dolores. Anya? Nagpuskol ti panagruprupan. Gaputag taltalinaad pailaang dito'y safe house. Boss! Awanan ti maramidam. Dakis kalaan kin ni Papam. Nututupam da niya bakat. At dantulat taal daw dahi dya, Doña Dolores. Boss! Kala at nagbaliw ti amin. Manipod si mangpet ni Papa. Nasakit tinakam kung awanan ti karbangak kadagiti negosyo mi. Mawatan ka, boss. Pag-asam, pagbalinan na kalaangan ahit man. Saan kan akas iti sigod? Asi ka amin ti masurot. Wan, onyol. Ngem saan nga agnanayon akas to'y ti trato kanyak ni Papa. Nunasken asalungasingak dagiti pagayatan na. Aramidak. Amangan no kabilan na kalaang ni Papam, boss. Makamuditan, onyol. Siyak ti agmay may sang anak na. Katrumbang laeng amakibiyangak met kadagiti illegal a negosyo mi. Sige lang, Linton. Sip-siputak titunggal karaw mo. Iti ka nito, ngagkamali ka. Ipulong ka kin ni Papam. Balsan kamat ita. Gapo ka dagiti panang paspasakit mo idi kanyak. Agsarita kayo lang kin ni Onyol. Honey? Si kamat gayam, honey. Anyo tararamidem dito yung hardin? Palpaliwak dalin doon kan Onyol ngagsarsarita, honey.
Taapay, honey. Jak kayat titigtig na dagiti duwa. Ha? Kasla sika ti pagsarsaritan. Hani, amang ano da pangpanggapan ni Lindon nga aramitan. Naibaga mo ni di kanyag dayta. Awan mo ti sabali ang mapaliiw ko kinilindon. Kaya't kalaang nga isakit, hani. Amok ti ugali ni Lindon nga anak mo. Anya? Traitor day tataw. Di tayo mo na niya ti plan-planwan ng aramitan. Agyaman na kiti panangisakit mo kanya. Aramidak ti amin para kan ka, honey. Jak kayat nga damang kontra kan ka. Honey? Jak kayat nga dadakas sa mapasama kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, honey. Apay ka diya pinayaban na, Doña Dolores. Anya ti pagsarsaritaan nyo kin ni Lindon. Mabalin ka di, amamuak. Ha? Ibagam kanyak, no anya ti pagsarsaritaan nyo, unyol. Apay ko mga ibagagkin ka, Doña Dolores. Saan matasi ka ti amo? Nalipatam ka din, nga da relasyon me kin ni Mr. Fortesa. Kat itisan ngagbayag. Ikalay sanak ton. Siyak ton ti amo yo a babae. Agraraman. Anya ti kinunam, unyol. Awan, Doña Dolores. Ha! Rauman na. Agbayin ka kumakanyak, unyol. Saan ka bastos ang makisarsarita? Kaya't mo atay pulong kakin ni Mr. Fortesa? Ibagakan ko na ngawan panagrespetom? Saan, Doña Dolores? Ang mga nukabilin nak ni Mr. Fortesa. Nukas tangarod. Rauman na. No dadamagakan ka, song batam adagos, tapno na saya at kakanya. Apay akayat mo ang maamuan ti pagsarsaritaan mi kini Onyol, Doña Dolores. Awan? Anya? Dayta ti isungbat mo kanya? Chismosa ka bakbakatan. Sige lang, Linton. Ibagam ti kayat mo nga ibaga. Agpapas ka? Di na kun kontrahen, gaputadakas ka lang kanyak. Di nak mabot-botang, Linton. Anya nga minti kayat mo mapasama ka, ha? Awan? As-asaran na ka di. Awan pa'y tinasayat apan nakisaritam kanyak. Sige, agbusor ka. Aginggat kay kayat mo. Buisit. Saan ako na makapagtapalpay? Makabil kan san? Aramidam! Sanak amabutang kan ka. Kabilan na no kayat mo. Papa, Apay ka di. papanawa mo ni Doña Dolores dito sa safe house. Jak kayat ti ugali na. Man nakibiyang. Anya? Kukwartaan na kalaan ni Doña Dolores, Papa. Day talaang ti kayat na kan ka. Amok dayta, Lindon. Amo matlagayam, Papa. Apay adi mo pa'y lapapanawan. Di nagdiktaran. Kaya't ko pa'y ngagtalinaid dito'y safe house ni Dolores. Anya. Napatpatag ka din day dya, Doña Dolores. Ngam iti siyak nga anak mo? Wen, Lindon. Napatpatag ni Dolores ngam itisika. Anya. Anya ti isungbat ni Lindon, iti dayta ana ibagakan kuana ni Mr. Fortesa. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami,
itin kay Panang Tarabay.